Phambili lokho sixoxa labantu abazama ukuziphandela empilweni zabo. Nangu umfowethu lapha ke, umfowethu ke igama ngoba Mina igama Justin Banda. Justin. Ngiyabona lapha ke ule moto yakho lapha ke sikhanya abantu abaningi yabanceda le Scania lesi. Scania kamdala. Uthwalani la? Hayi ngabe ngijwalela abantu nje amagrosari. Kwesinye isikhathi kulabanye abamazenge, akwanza ukuthi amazenge lesibhizi. Bathwale lesibasi lapha bakho. Abantu abaningi emakhaya ukuthi ke ama-taxi abadulela wena kade sinxa ngithi ngifuna ukuya eLuveve la sisuke edorobheni leli siyahamba. Sokusiya ngesimo sokubana So ufika ngapho ukhatshana nxa uthwele la? Hayi Intumbane lapho ngisafikile. Uyafika eNtumbane? Fika eMpophoma? Fike eMpophoma. Fike kodwa engubweni nje emzilikazi. Fike konke la semabuthweni leni eMpophoma leyane ngangale. Uthwele? Uyifuqa igcwele inqola le? Akulala impilo yangkhona umsebenzi wangkhona lo. Hey. Manje kathela sithi ngifuna ukuya eMpophoma lapha ngaba imali. Sokudependa ngelakhethi esithwele. Ukuthi isinto nganani? Kodwa uma uyilakhethi la sithi isaka le 50 kg enormali khonapho nje maye Impophoma eseduze mepeduze le machobana le hayi mebhongo $7 $5. I-taxi yabe sithi malini nxa ithwalela umuntu? I-taxi iqala kubotheli. Kaze botheli. Iqala kubotheli. Nxa ngisuka lapha ngisiya ku-hyper ngale ngathi locally i-taxi iqala ku$3. Hayi ngitsho lina $1. $50 local la. So uqala sikhathi bani umsebenzi wakho? Ngathi mina umsebenzi wokuqala ngiqala ngithwalele abamabheli ekuseni laba abathenga impahla zamabheli ekuseni ebhini yokuqeda ngabo ekuseni ngabo 5 ngabo 5 maybe yokuqeda ngabo 7 ngathi awu 7 hayi 7 time la emashopu ukuthi kuvule ntambama uyathwa amabheli wabisela futhi ntambama uyathola amabheli ngwabisele bahlala ngabantu amabheli bahlala endaweni ezitshiyaneyo Country Park Phumula uthole Country Park hayi yabe sisuke ema-storeroom siya ezitendini sema-storeroom lokhu uchaja malini ibheli nxa isestendi abamabheli bathi dola ekuseni dola ntambama kuyaphiliza kodwa kungcono kuyaphilisa akufani lokutshontsha akufani lokutshontsha so wena usesemutsha lapha wafunda ngapha mina ngangifunda emzilikazi hayi waqeda u-4 ngathi khonokuyana othi umdala nguye wayembhekile wasuka nje wasithiya hayi impilo yahle yaqala uhlala lobani kadesi kadesi ngathi ngihlala lo mama labazulu ababili awukathathi hayi awukuthatha awula mntwana bese uthi uyafa endlala umntwana wakhe yinto engesawo kodwa umama umgcinile hayi umama ngigcinile nxa usebenze kahle ungatsha malini ngathi nami imali ngiphumelayo ngapho $15 uyichaya mnandi hayi lapho yakusebenzile sibili kodwa ngabe ungasebenzayo isikhathi usathola $4 othi la uthole isithelo ngoba kuyabe kuwomile so ubona ngani impilo yakho yonke le phela uzaphelwa ngamandla usukhulile khonapho yikho kuyinkinga kodwa ngathi emsebenzini wethu lo kuya ngokuhlakanipha komuntu la ma usebenza ugcina imali uyakwanisa ukuthi maybe la ubudget imali yelicense uthatha ilicense ungathatha ilicense la usithiyana nalo so uyafuna udriver wena ngiyafuna mntana ufuna ukwenza ama-license ngifuna ukwenza i-license nxa ungaba nomuntu ongasengamthola ufuna ukusiza ungahamba uyenza ama-license unceda umama umama sekhulile sekhulile ngoba mina yena isidingo sakhe uyilasiboni wena abanye bangabafowenu abanye bagewuka bayigoli mntana bakuncedisa yini wena abangincedisayo ngosisi kulabazulu ngapha lakho kunzima yona isikana sakho sibizwa kuthiwa mbane sakho bizwa isikaneka sami lesi ngathi ngisami nje ngisikamoyo ngisami umoyo lesi sazothi moyo toes moyo toes manje kodwa lapha lezi abantu bangisana indawo la kuthwala lenza ilayini lana ngathi mawungani kubhizi kulokungani kusetshenziswana ngamandla ngoba babona abantu phela abayelethe mina yimi lamandla ukudlula omunye efuna ukuthi la kube nguye yedwa osebenzayo kodwa hayi kwezinye indawo abanye kuya ngokuzwana ngiyembona nje abantu kele ngabhala ukuthi Scania sakuqala lesa namhla lokho linikana njengaba ama-taxi akubi lula ukuthi kukhale imbhaka la hayi kuba lula kodwa wona nxa bengakulanda lapho uthi ungasiphosa isibhakela mina bengandanda nyabatshela ukuthi nami ngiqala ngikhangele isima kubhizi hayi akula muntu oba lo mona lo muntu ngoba kuyabe kubhizi engawuthathela i-custom uzenzayo
so kusiya ngokuthi onithatheleke ngani. Uyamkhiphela ngathatha mina ngabe kade lami yami inqola ngificelele la. Mfeni thatha icustomer seyifaka la. Hayi mina ngisoli wena ngasoli icustomer enjayele ukuthi hayi kanti lamuhla khiwa. Sokutheni ngizwe ngekhiwa. Ngezwe ikhiwa lisithi hayi umuntu mina vele ngijwayele nawo. Hayi lapho mali sithi ngithathe ngiyathatha ngoba ikhiwa lijayele mina. Kodwa ngezwe ikhiwa liqina ngecustomer. Kwesinye isikhathi ngahle bekwazi ukuthi wena uchaje imali encane lo. Uchaje imali encane. Uyawubona leli business. Okay. So le sihamba le. Silodile le. Sithwele le lodi. Iyangaphi le? Yalama kuMax. Okay. Bona la manje sonja bemkhona. All right. So lapha sechaya which is inqola 3 km sesiyachiya. Sesiyochiya phezulu. Phenduke la. Lesika sikhathi bala. Ukuvala kweshop. Ukuvala kweshop. No siyabona khona abantu bakuthole nganxa lo muntu ofuna ukuthinta phela emazweni lapha kufonele ngani. Bengangithola khona lana ku-Pepsi Roma number ami ngo-077 90 Uyathola noma yini? 90 15578. Uyathola noma kuyini uyathola. Wardrobe bed. Ifemi yangikhona. Ifamily hayi no siyabonga kakhulu. Hayi nambuyile batata.